kalikan uli inay supapat na upay amin na namnamat ket nagi kay miragsak daputaran gaso agsaga ngayon ka marikna baby ayak ko nagpapabasam tila ilog dungo biyag ko anya
ko akalidan, naglibnos nagpintaskan, paglalo numisem ka, malukoy tirik na, takalit itatingpin, tinangkayaw tirik na, nagrupat kita lain, ading ko pagpatken ka, mabalin ka ng lain, ano matmaturog ka, at daag tasibay mo, tapno bang bandayan ka, matmatak kay karuban, pingping mo akalidan, tao man ay laragsa, bangar ko ken limliwan. Mabalintang malain, ano matmaturog ka, ada kasibay mo, tapno ban bantayan ka, matmatakday tarupan, pingping mo akalidan, tao man ay laragsa, bangar ko ken liliwan. Jai daya, ididamu ka, biag ko nga makita. Kas kalap, daytay na ipinta, dito'y barukong ko, naslag na Diyosa. Murales, daytapok marfil, dayta ngipen mo, timayumangki, metta kudil mo, kolor balito, metta bibig mo. Ko at tapay sa lapidin, naitampok yan tanay pingping, kaiso kantay mamaglaing, nga may sina ken bulilising, ay dayang napintas day tanagan, di mo kadala, biag ko'y paigan. Tatapnon, din tumayaw awan, nga may sina, dayang ko
kadenyan. Budiag tuya sang sangita kinadak sanggasa nilindu tutuken at kararuat asit langit awagan nusungken nilagi pubiag tuya sang sangita kinadak sanggasa langit awagan yan anyan tal na tuibiyag idiawan kapay ilubong ko napnan ragsa awan man niliday Mangbay katuyarpan sa kakilat aking manaw tungkal ko na ay anyan tal na tuibiyag idiawan ilubong ko napnan ragsa awan man niliday limsimbang bay katuyarpan sa kakilat aking manaw tungpal ko na kaay Samit ala gipendi ayan ayak tanapnuan takning ngasyakit sisya tulaing tungpal biagmu jay ayatem ngemuanya nanagrangas tigas sata simanggay pating talek narsaa napukawe sumok nor niletan saim
pusok iragsak ngem binuyugam ulbuda karayu tisodi di ayat ko kulib din supapakmu nagulpit kit din ayat tiga saat ngayon sang baymu samsam itik ni patay ngem jag biaga malmalday panawan kan ubiagku panawan kan samsam itik ni patay ngem jag biaga malmalday panawan kan ubiagku panawan kan Pasman di eskuelan lebeng kutaginanan ipapas ko paimet tiag ragsak ragsak adi mauma isa mirak paimet tiag bayat rigat naganap kanya danu awan kumaday tuya biyaken iti amin apag nam aya ta iti adal ngamin ti kapatgan iti amin anaganak ayat dalaeng nga intay masagrap iti dayaw ken ragsak tadi tay to kasubalitan dagiti namay nga inda ipaay kaibturan da di amin arigat tapno may teten ka iti ragsak ta iti adal ngamin ti kapagyan iti amin anagan
nagaray tuy biyak ay alingagen na yakukasyan na sikati liwliwag bang arday tuirik na sikat pun ragsat nga indag kaduma hingga nagtungpal biyak di kakadag dua-dua kenagari papa napudnuak ken ka yag kumamati ka di kanturanggasan uray kanuman di nakadulpitan ay kasyan at sikat pagkabiyagan kadag dua-dua kenagari papa napudnuak ken ka di kanturanggasan uray kanuman di nakadulpitan ay kasyan at sikat pagkabiyagan kailiw na kay di awan ka malidlidayan na sawe mangat kita patpakin mutatag kita inararapaap awanin sa bali mangyadayo kinka jayat sinangal ka pasud cinta kuma di kamang dua-dua ngai ayatin ka biagku subliang jayan ayata
chicks ni Daddy. Yes, lumuwag ni Daddy. Ana isang sangayan, bang luna. Ay sumurutak, kenkwana. Tapnon saan makaporma. Piling kanyak ni Mami, Shakti pantay ni Daddy. Iku lungko ken Mami, no agarem ti chicks ni Daddy.